Mubunge wa Igembe South John Paul Mwirigi uria ni mukamiti kiri banjeti ya kigina mbunge nene na ugite tayari mbunge ni athurite bilioni $600 kiri mwaka jo 2024-2025 kombithia arimu ba GSS kugwata kandarathi cia ntwire arite kagita gakurekeria mbasari kiri chukuru mwanya mwanya kisigone kiawe. Lazima ni inue elimu. Endelea kupenda watoto wa nchi hii, endelea kuwainua kimasomo so that at one point Igembe South will produce the professors, Igembe South will produce all the master students, the degrees, all the professions that we need. Akiaria wendera wikinyitie skuru kathomba kuheana mbeca cia mbasare iria skuru ya ugoti kirindene auke mubunge wa Igembe South John Paul Mwirigi ne wite kamiti ya kuthurania budget kiri thirikari nene ni bangite na kigina nkulukia bilioni $300 cia kuandika arimu ba junior secondary school barabe thirito bakiandamana na wite haki yao ya kuandikwa permanent and pensionable. Junior secondary school nakumbuka kulikuwa pia na maandamano na sijui kama yameisha ya walimu, sababu walimu wengi pale wameajiriwa kama intern teachers na walimu wako wa kutosha. Lakini katika ile kamati ambayo huwa nafanya kazi, kamati ya bajeti, ningetaka kuwapa habari njema kwamba mwaka huu ama mwaka ujao 2024-2025 hiyo financial year ya serikali tumeweza kuwapatia bilioni 343. Hizo bilioni 343 ni za kuhakikisha ya kwamba tumeajiri hao walimu wote ambao wako internship, tuongeze walimu wengine, na pia wale walimu ambao wamekuwa promoted waweze kupewa mishahara yao ili waweze kufanya kazi kule shule ili watoto wetu waweze kunufaika na elimu. Mubunge John Paul akiareria aciari na borite kwatania na arimu nikienda bombotethaniria kuthomithia aritoboya. No muka ate kenu na abwe bombe kwethira bwena gwataniro nje ate kenu na aritani ikenda skuru yumba kwethira ite na mbere boboya dairo mwarimu wabweta muchemani abwire mipango era bangite nonto bo chukuru ukiakwo yaywe murio na wona yaka membi mwarimu au ita membi au kandamiza kana kuinyilia hapana ewe tekenda tomba kwethira twechenchia anabao rojo ruo nkuluki na kuboria kwana bo mataro ya kuimenyera otorone na mnosia banena ngurano na kinyanda cia oreo nto babo bombete kwethira bokanjiria familia achiari na cia kinyaro ikinyite so ibobo yakomba kwethira ukira mwana uyu advantage ya kuanjiriria muchi mwana omunini na disadvantage ya kuanjiriria muchi mwana omunini nonto kotebui twirwa ana mwana kuanjiri aka mwana ko drop out of school nonto bokwethira mimi mwana pregnant kwina muntu ungi umutetenja na araura no muka tome kwethira tukimenyethia ana bao miaka ene tingi kwethira kwa muntu wina wendo nwe miaka ene thira akaomba kwethira mwana muntu umwe na ombete kwethira riu ekura kiakiri no tukithomo kiake kethira kisa sawa na ukonia na bandaka John Paul na wete ana betu bandaka na inyabo pokaomba kwethira bwe baritana ikenda mwana atekemba atekome skuru etanya na arake twana cieta maisha ene yamea baadaye itokia na baadaye aomba kwethira kuumiza no tunukumenya mbere aciari benu baubwe aciari baubwe kababo itaira ithaka ihita riu thainte utike bwina ithaka binene muno wira bomba kwethira bukiajirana bao kwa tweka kwe kintu kiomba kwethira ukiajira mwana uyu thai ikithomo nke reportera Weru TV kumembe Beto Marion Karugi wa Kenya.